Усалдан улугугар боргонго өркөн ого кинигер сылын аксын боларын курдук 2 күннәк мобильный кванториум болла. Бу мандык тәрәһин биһиги улуспутугар сылын аксын ытыллар. Сүрүн тәрәячинен Жокускайдагы ого дыбарыһын мобильный технопарката «Успех каждого ребенка» ден юрактайһын национальный бырайыгын иһинен тәриян ытар. Тәрәячи оголору жарыктыр техникатын туттулар тәрилләри барытын бәйәтә тейен агалар. Бастакы программа вот болар биһәхә робототехника с использованием Arduino ден. Ола бетер бу лего конструирование болар. Онна буланы бете Arduino ден специальный программанан үлелир жарык. Онна аны таханан били саңа сонун кайыска быгытнан графический дизайн келер дибит. Онна аэроквантум ден бу билинге аныгы уяга квадрокоптердары көтүтүү жарыга болар. Компьютерный технологияларга сыганнак жарыктарга улахан класс оголоро кабылыннылар. Онтон кыры класс оголоро сол бырабылатын кытта билстилер, онна улусаны куттала соқтоорурга йөретер оннюга кытыннылар. Машиналары көрүк сакын ите бараларын ду барбаттар ду ден көрүк көрбиттер ду көрбөтөктөр ду ден. 2 күн устата мобильный кванториумга улус кинигер бар сколалардан барыта 300 ого кыттыгыны ылан естественной технической наука хайысхатыгар билилерин хаңаттылар. Сонуннарганан Диана Борисова.